Gĩtutu gĩkĩ kĩa aikari a matũra matiganĩte ma Gataka gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo magomanĩte haha kware-inĩ ici marĩ na kĩmako kĩnene metereire kũrĩkĩrĩra kwa mĩhang'o ya kũruta kairĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 7 karĩa karagũire maĩ-inĩ maya na kũhobanĩrio nĩmo. Thutha wa mĩhang'o ĩno kũrĩkĩrĩra, mũkana nĩ ũrutĩirwo arĩa menjete mahiga kware-inĩ ici na gũtiga marima matarĩ mathike kũmathika na ihenya nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino ĩngĩ kũhanĩka. Kware ambazo zimewachwa kutoka wiki ijayo, hii ni hakikisho, tutaandika barua kwamba all the quarries that mawe imetolewa zote zijazwe, kwa sababu hii si ya kwanza. This is not the first time, kwa hivyo zote zijazwe na itajazwa na mtu mwingine. Wewe mwenye ulitoa mchanga, it is your responsibility, ujue vile kwamba utazika hii, na kama sivyo najua kwamba serikali iko na sheria zake ambazo zinaweza itachukuliwa, ndiposa tuhakikishe kwamba janga hili halitatupata tena. Ohoreta na aria guthomithia atubiri kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge, aikari maugĩte nĩ marabatarania magĩtarĩria mĩtangĩko ĩrĩa maragereire mangĩgateithĩka, amu kairĩtu gaka nĩ karaikarire makĩria wa mathaa 8 kangĩkarutwo. Sasa nilipofika nilipata kuna vijana nilipata pale, tukajaribu kusaidiana kama tunaweza kuokoa huo mwili, lakini sasa haikuwezekana. Sasa ikabidi tukaachia tu hapo. Kwa hapa mpaka na mambo ya mambo imetoroka, imekuja mpaka hapo, imetuhangaisha. Hakuna mwenye alitusaidia. Sisi wenyewe tumefanya hatua, tumeng'ang'ana, ndio tumeua hiyo kufanya nini, tuwinda tu ndio ikuje. Sasa hapa hata hakuna mambo yenye tunasaidiwa na serikali. Hivi vitu yote tunajing'ang'anianga sisi wenyewe. Hakuna mambo ya county, hakuna mambo ya nini. Kama kuna mtu wa serikali mwenye alitusaidia aseme. Kulingana na kile ambacho tumeona siku ya leo, hatuhitaji kutafuta experts kutoka mbali. Tunahitaji kufundisha wetu, kwa sababu wale ambao wameweza kufanya kazi siku ya leo ni wetu. Nitaandika proposal ambayo nitapelekea gavana, ndiposa very soon tuweze kuwa na divers wetu ambao tunaweza kuwategemea. Ihinda-inĩ o rĩu, aciari nĩ moritio kũmenyerera ciana ciao ihinda-inĩ rĩrĩ marĩ mĩciĩ-inĩ. Atumia wenzangu na aciari wenzangu, ingĩmũhoya mũtigareke ciana ciũke haha makware-inĩ, na ene makware ingĩmahoya mathike makware maya, tondũ nĩ tũragi ciana nyingĩ nĩ ikuĩte nĩ tondũ wa maĩ mararaha. Kwa sababu wao wanatoa mawe, wakimaliza kuuza mawe wanaacha hiyo shimo, inaweka maji, inakuja kumeza watoto. Huyu si mtoto wa kwanza kumezwa. Kuna wale wawili, kuna wengine kadhaa, najua karibu 5. Mwĩrĩ wa kairĩtu gaka ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya thibitarĩ wa Saitoti mwena wa Kware Rongai. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gataka, Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarĩ.